Iyang o Pasilelia Manko. Monebe Machoy na sa Pulmachay program ng Cairo Reuche. Radio program ng Baysak tayo ulay ni sa tuwaw. O pwede program wach abang Machoy na muewe. Ay chungal kay pani pang prangkalap ko, rakso ko, and Bombay u. Wow na pang kupran isonankan ko. Wow tilikan ko, nanadang ko, nankanyay ko. Ichwal wow choror ang kapnan Bombay. Karyang kapna o chona machwal kapne. Speaker in legislature o yang muchongo ko sa netkan. Songko pong lakalap o yang songko pong kan. Kay ticheka ng paliensya. Mumotso o nantakan government silu. O utak piltakan Bombay yung sang pangilap. Pachotiton kalapan Bombay o pachotilalet kakmamarani. Cairo Reuche supplement Bombay radio program yung mawawita puen. Saksakara kechon Bombay, iroralap kasampalkan me, wiwiyawit tamok-mokit nanok sangkap na. O ngay swanway talatoran, mawiya local government liaison officer, PIO me pampakita out of radio program and ranwatch. Irakayo, nichilare saksilur yakte saktuaw, Kapnan Bombay sign laps in Bon Capese Mepitsokas Constitution Day Riakte Saktuaw. Nagsiluko ang Capese which e Pachowan Puepisokas Constitution Day Ye Niapas Riaw Riakte Saktuaw. Nimakareta Karus Mamia Chua Melelen Winsokas Metotokpan Bombay State Government Muymuitar and Totonki Administrative Leave Niapas Riaw Riakte Saktuaw. Pwirailen niyang kawawi rang kasampal mesokas kin kachaman ye ranen person ko senated win sokes. County Naval Department, Office o agency kan dan check mo po kusan to watch tepa si Samuela service on way pakon. Rakaryaw nieten chulay sa kriyaw sa tuaw. Kapnan Bombay duka mo yang Showeta Kasarawian Rishtan MTech, the Micronesia Teacher Education Conference, ang ray sa Batangkan Samway Kanan Micronesia. Ni Rishtan Kasarawach, Kapnan Bombay, the Honorable Marcelo K. Peterson, Uya Chungal sa Kaptachoro. E Pachawan Kasamo, iray sa Carlos Meselok to Samway Chekan, na Micronesia, yang api ray kan me Pachacho. Bombay, pwirailan niya chawata workshop kasampal watch. Kapna Peterson, pachawan tula na national sakarata, o pachawan makinmelen ang totok o kasaleta ngongan totok, yay ray makinpweta na nachay puko. Paralapen MTech and Parish ang na workshop watch, yay angin kailap, yay mawya kapweten totok. Kapna Peterson pilsay na national sakarata, magpukuan totok ang pilyang kampang kamarain, yay pukwapalyo o kasampal. Uwe bisoche na pilbisongan pukwa totok ta na menemen ankinan kampang kamarain, karosan kakarape uche, may epwalpen kamarain and puitan ni siya sarilikan. Hiragasilu, the Honorable Marcelo Peterson, Lukong, and Yang Chuata Kasarawian Puitan local contest, the Siayan Malin Mawiaw ni Chlay sa Kimau, Riekte sa Tuwa. Nang Kasarawach, Pakairan Raichung School Puitakan, Makapitalang at Arailte, Araichung local kan, Ong Nan Siayan Malin Ong Diplomatic Relation local contest, Riekte sa Tuwa. Siayan Malin Watch, Kosantisang Micronesia China Friendship Association. Pilipinan Malin Pukach itawan kilelen eupenen win FSN o China. Wewepene o Kirtan Way. Seri School Rier nakapitolang aray Malin kan o waletier sakis o mes silimen me Pilipilta na aray Malin kan skilasang na punganray mer Rier Pukach. Maletier kaslu and puitang sakis Yay Ardian Damien, Sang School and Savior, Maletir Karyaun Puita, Yay Larenta Artos, Sang College of Micronesia,
O maletier ke yuan kisakis. O naseng nanin wech, ye Benson Frederick Jr. sang Nanpay Memorial High School. Irakapayu, option kapnaletier ksitkoan book, sang President and FSM, His Excellency David Panuelo, and yang chuwata kasarawe William Pachay, usustakan may President, Vice President o John Momotan Conference karye sa kayo, mawiyawin sila sa tuwaw, hekde sa tuwaw. Kapnan Pompey, Honorable Marcelo K. Peterson, o karyang kapnan Honorable Reed Oliver, yang chuwata kasarawech, Chepita kautok ni July sa kwando, hekde sa tuwaw, ni Iman Sarawen Our Lady of Mercy Catholic. O kainsang tila inauguration ceremony ta kasarawan ni July sa tuwaw, rekte sa tuwaw, Mon Conference Chamber ng Palkar. Kapnan Pompey, Honorable Marcelo K. Peterson, waliantir John Pompey unsap, o wiyan chungal sa kartang kasam, ang nabalapkan, o karos may pachosan ta kachsang, boy chekan ikan Pompey, when yang chuwata join inauguration ta kasaraw kapachibashwach. Kapna pachowa kasamoyer, lukwatokan karos may pacheang kasaraw wach, o biltola sa tuwan kasampal and Pompey. Kapna pachowan kasamoyer, lukwatokan karos may pacheang kasaraw wach, o piltola sa tuang kasampalan Pompey, sapyo makin kasampal ki Chiang, Lotobot, o kasampal ki Polokod dengan Pay Sarawach. Irakalimaw o kumsaklanre, kasarawin kasapulton men kamatongkan ong serin Pompey kan. Kasarawin kasapulton men kamatongkan ong serikan ng Pompey, may patron Spanish War, yawiyar, nan Colonia China Friendship Gym. Men kamatong pukaj sa wasang Jiangsu Lane Foundation o Lianjiang Overseas Fishery Corporation. Nakasarawech Kapnan Pompey o Karlang Kapnan Carlos, Yang Chuweta, Senator Ned, Mr. Samuel Chow, Mawiyang President ng Lianjiang Overseas Fishery, Ambassador and People's Republic of China, FSM, His Excellency Wang Jian, Mayor and Colonial Town, Honorable Jose San Nicolas, o Kapnan Pompey Achmal Cabinet Members kan. Kapnan Peterson, Mayor Achmal Sakaran Kapun, President Zhao, Puepi Sawas, May Pachawantar, May Men Kamatongkan, serin Pompey kan may patcho ng Spanish War. Kapna piltola na national sakarata o kasaleta tuwan kasampanan sawas which when pilsawase uyamen kaparani serikan o pilpachowan may puekimen kamatongkan may President Zhao sawas kutar kasapultongan Pompey State match ebanu uyala achay puko en totong ki men matong pukanch o apali ni kanini pasongan sawas metwache match kin apal en parata. Kapna waliantiar John Pompey unsap o kapangang Lianjiang Overseas Fisheries o pin Ambassador Wang Jian pue kakatat memie. Puen pisansan wan muni me pachota ong sawasan aleta tupsoan kamatong pukanch, patch-patcho na wanjala, isikit, papuwanesak, silu. Match kan sa kalar kairo reuche radio program na baysak payo lain isak tuwang. Mami sa pulmumiran kay naman ito, muchmaliran kalalapak, akong kakachin malipet at patchawan na kar telefon nempe, silu riyaw sero, riyaw limaw su sero, te, malipet kar telefon no piskan makin pukoki. Ewe uraralapkan na sansaler ng program which. Kompilyantis na neusangan program which may pawyaw humor. Kalangan o kasalilya.